December 9, 2018, karuba ket 16 lang yun nga daw, Paskuan, ngarod, adito yung mandag iti pagayam yung Manong June Seriales together with John Mark Pastor para iti talumanan apo nga oras ng tayo pa nakakadwa. Ababayan iti sa miweng ni Ayat Ken Biag. Tilang apo kasamitan nga radio station Tintire, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. Okay. Ngaro, dito mo nang kapaset iti programa. Siyempre, iti pagyamanan. Iti napapateg apo nga sponsors. Iti adda kami manen. Iti mo na apo dito listahan. Of course, iti kapagayam, gayem, iti for the duo. Board member Fred V. Alili and sangguniang panalawigan Arco Maris. Iti 6th District of Isabela. Isuda apo iti makinbagi kinagmangimbat maton. Iti Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. And for more information, please contact Carl Jason Alili over 0917-543-7111. Launay. And of course, pindutin yung F2 balong tanong mga ganda no sino pa iti sponsor tayo. F2, dito yan. Iti adda kami manan with the 4-decade duo kang kasamitan na radio station 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Ket agyam-yaman iti napateg nga sponsor me, Honorable Mayor Jesus D. Landaran, iti Edith Ramon Isabela. Ket ti kablao na Naragsaka Paskwa, ken naparabora-bora tawentay nga sangapada. Okay, tangar ta po di may sabi katikit sponsor mi nga apo nakla atak launay ta si pupuso apo nga inted na iti assistance na iti programa adda kami manen tapno laeng apo may paduyak-yak ti kini Ilocano tayo amin. Ken siyempre pride ti Ramon kuno na dayta nga mayor. So nga nagragsak apo ti 4-decade dubaw ta. Adu ti marik nami nga panagayat ti aglawlaw mi. Karoda kadagiti agning-dingeg kada kami nyaman tayo nyo itata. Dita kayo man dito babalayo. Dita kayo palengke, makitinawar ti pang Noche Buena. So, pay, nasapan sa mo unang pang Noche Buena. May mayat, nalakapay lang. Ay, madi, nanginan saya. Nangina, actually. May mayat no, dandane, kunayag, 25 presyo agawid. Presyo agawid. Tipila, manibot ito yung ana dyan, San Mateo. Na! Ti kaya na ado ti agatang. Apo, nagatindugan nga pila. Ang mo nagpaiso, no ka? Okay, please like and share our videos, Apo. Kadagiti dito Facebook, of course. Good morning to Kabsa Charity Lianes and ni Brother Jerry Kalamkam. As well as to Batoyoli. Proud ako sa inyo guys watching from North Cyprus ko na. And Roslyn Garcia, hello po mga karuba. And of course, Kabsat Nelly Mariano, thank you so much for buying a ticket. Ticket ni Justina. And Agkawini Pantones, nagragsak Aldao to Domingo, kanya ayo dito idol. God bless. Kung nakit ko na nabit ni Ivy Rose, Puguon Dumangeg, ano ko na balong? Jai. Okay, awan samot pa kanya kata. Good high noon po sa inyong dalawa. Pakablao man ni Mr. Ko nga naka-duty tata nga ni June Dumangeg ken dagiti anak mi nga Dazia ken Jevi. Pa-request man may isang religious song apo. Have a blessed Sunday po. Thanks and more power. And of course, once again, good morning Kabsa Charity. And Elsie Port is watching. Ayan. Si Kapay ti bumasa ka titid at dumabalong. Kuna ni Macaranas Marites. Hello karuba, kuna na? Kuna ni Jonabel Lanuza. Happy Sunday, watching from Yanbu, Saudi Arabia. Yes, and of course, Merry Christmas kadagiti members about the members and officers of 4-decade Hong Kong chapter. They're celebrating their Christmas party. Itata DJ apo ano di Admiralty. Nagidila unay ka nga lugar nga pagsasarakan da and nagpipintas da launa yun ti uploads da nga foro. So kadagiti adita Hong Kong apong kahit nagbaling nga paset FDD Hong Kong chapter, please get in touch with ading Angie Ragual adiji da apo ta Admiralty. And good afternoon kada kayo amin dita ading Ella and other members and officers of da kami manen Hong Kong chapter. Okay, bumasak pa kuna ni Jesse
ano to, Onamit na. Maganda. Hello, good morning. Karuba pa shoutout man ti Mano Ken Official Family dito. Defun Kirino from Lebanon. Yes, and of course, please do stand by for our Lag. Datlag nga sonata. Courtesy of Engineer Coco Hiterte of Ramon Isabela. Nga rod, iti umuna nga sonata yung kay sagot kita kayo, kabsat. Dagiti iti si daan na kata manok. Tay kawitan ni tatangket nagaget ang malmalen takaruba at daket amin nga upa kamaten na sarigsigan apagtubo ti dutdut na Kay kawitan itatangket na unget Umarig-arig sumarsarigsig Isuti ari kawitan nga karuba Kamanukan Texas awan at trasan na Pikipikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan, piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang Adu ti agkuna kasla kan kobra Agtartarauk no mabigatan Ringen na ti sangka kaaruba Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Well, that's a song called Kawitan. That goes out to all those people mahilig abo iti manok nga. Sidaan. Panabo. I got no sidaan.
And of course, ay may sa katigitiam amumi abuket ni Sir Bayani Rimando dito ranyak ramon Isabela na imbanga pangal daw yun. Sir, ket of course ni manong pa nga hulito pala kay sa Jemet Italy Nga, the J Locos. DJ ngana adi Vegan. na ila Italy pero iti man manok na DJ the farm na DJ Ilocos. Sa na Pilipinas. Na DJ Suna. Kung nag-forgo din. Madi na ag for good tulad ta ano mauma but then amumot ka dakal iti kwarta di. Sabagay kan awamot di ko na to Philippines aji balasang na actually stable mo tan so hamang ana dagsen siguro ti trabaho di. Anyway, kasta nga ro din kakabsat ket good afternoon to Charmel. Ayan, good afternoon. Ita ka ano man di Porterville, California. California. And to Star, Diego, and the rest of the family. Your Lola, say hi to your Lola. And kalagitita dumapay balong anak ko na da. Oo. Kuna ni Riza Ferrer, hello mga idol from Santiago. Kuna naman. Kuna ni Clarina Ortiz, na imbangal daw katatoy amin, mga Ilocano. Kaya, Wow. kana ni Ruby Precious, watching from Doha, Qatar, siguro to. Watching po from Claveria, Cagayan, from Win Echo. Yes, adita kami to Game Sanchez Mira next year. Year. Yeah. Ano nga date ay? Basta February, I guess. Oh. Okay. Hi po from Fulton, Hong Kong po, from Rogelyn Laureano. And hello, good morning. Pakikrit man ti Family Manzano dito Barangay Gulac. Thank you kuna naman from 6413. Nag-text na dyan. Ket dagi dito dumapay nga pangablao kat kuna na to dito'y agur ka dyan nag-text kanya. Damay sa Ruby. Alright, Ruby. Happy Sunday ka Aruba, kablaawa man nila kay ko kante akin idol kanyayo nga anak ko ni Andre. Okay, nila kay na ni Larry. Of course, kuna na kaddaw suna madam. Ano ikaddaw? Kaddaw suna madama ding kuna naman. Ken, i-congratulate. Ay, kaduada sudang madamag ni Dingeg. Ken, i-congratulate yung man tayo. Manugang ko for FO1 James Roy Adriano ti panakapasan na iti Teachers Board Exam. Ay, nagkaray-waray ti congratulations ti Facebook. Talaga nga nakatadumot ti Pim sa apo mamaestro kada mamaestro. When apo kay maduda man ang kita mga isursuron. Of course, iso nga ubing, di kayo madanagan. Ado pa iti sinublat nga mamaestra, iti biyagyo. Hello to Julian Gahes Davis nga kan anak na lang sa. Congratulations. Congratulations to family Gahes and Davis. Wow. Happy Sunday to all Karubov. God bless us all from Francis Mariadas. Hello mga idol watching from Taiwan from Joel Lacueva Suarez. Happy Sunday po. Pa-play ng song Kuskus. Thanks po and more power. Nelia Cabanyero po from General Aguinaldo Ramon Isabela. Wow. And hello to Marites Fronda Dorigo. Yes, kat nakatado na iti text messages apo. Dita ba ado pa dita. When damata pumasa. Ikatang pa iso dito sa miweng apo nga makapalagip kadagiti naglabas aglalo dagiti madipay nakabayad iti utang. Okay, may isang kasunatang may paay kini bayaw ko nga Bubot de la Cruz. Favorite na dito eh. And of course, good afternoon Ate Jing, Tatay Felix, Annabel. Ayan, kata kayo amin dita Villa Beltran, Bigoy and Christine. And to Kim Sierra, baby Kim Sierra. Di kantua malipatan, tanaga tidug tilistaan, amin ang nakasapulam, ingkaalan dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, ay nagsamit iti saritam, intulukwan jek na puutan, nanayon ang tilistaan. Senas wenno katapusan, iti karim ngayong kabayadan, pinagbalinnak pa'y atong ang taawan met pagububraam, angem gaputa karuba ka, panagtalag inted kuken ka, tidakes na nupasyaren ka, aglemeng ka di kan makita.
Tunggal asingiran ka, si kapayan tiyat daganas na, bumugaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kan tulat ta, luwag sa bata pa jay kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda ket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Ikan tua malipatan, singkat ng bakrap to'y tindaan. Numakadis kita katikwartam, sa balipay ti paggatangam. Pimanda siyak ti katatangaan, tanang talekag ti mangutang. Damag kupain kang napindan, ti aglawlaw at tintindaan. Tunggal asingiran ka, si kapayan tiyat daganas na, bumugaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kan tulat ta, luag sabat tapay di kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda ket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. And good afternoon to Kumara LV Baldovino of Hong Kong. Tunggal asingiran ka, si kapayan tiyat daganas na, bumugaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kan tulat ta, luag sabat tapay di kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda ket awan karkargana, kunang magkakuman karuba. Ana. Kung kuman agbayad ka kuman karuba, kung giinon na lagi di words. Yeah. Mas dawag na nakatato ti text message. Uncle, please play. Please kindly sing Baby Ken for me, please. Thank you, Uncle from Charm. Okay, we will be doing that in a little later. Bitsin suka kada paminta, bagong pay pati mantika, tinapay payless kendilata, basta adda itet kuken ka, dilaeng idaw-dawat ko, matagkadam ay ket ibayad mo, tatno mabiyag tayo ito'y negosyo, at dantumanti mautang mo. Okay, that's it. Song entitled